Wetso madume dikgang ke tsa Botswana Television primaneng ya tsatsi la bobedi nako e le bosupa mo phatleng re di gasa ka tlhamalalo tota go tswa toropokgolo Gaborone ntse o kopana le nna Benson Phutego mako re di tibulegela ka go leba ditlhogo Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlotse a rotse semmuso setsha sa bonno sa bo 100,000 kwa Kanyega maila a bobedi Bomme ba koporasi ya Mabole ba kgola mohumagadi wa ga Tautona Meneo Masisi go bo a ba thusitse go tlhabolola koporasi ya bone. Fa sekolo sa maru a pula monotoropokgolo Gaborone se segetsa kgaisano ya re ba bona ha ya motshameko wa basketball. Wetso se ke dikgang yo tabong a ranelwa ka puo ya diatla o bidiwa Boineelo Ntshole ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o rotse semmuso setsha sa bonno se se neng se konetelela selo sa tse di dikete di le lekgolo ke gore setsha jalo sa bo 100,000 kwa Kanyega maila a bobela kwa kgotleng ya Losabanyana se se abetsweng mme Game Lesemane wa dingwaga tse di 27 ke gore 27 Tautona a re katlego e ya maitlamo a puso ya gagwe ke sesupo sa gore puso e tseela kwa godimo go diragatsa dikeletso tsa Batswana le go tlhabolola matshelo a bone fa a bua kwa moletlong o Tautona Masisi a re go puso e kgonne go hitlelela selo sa go aba ditsha di le dikete di le lekgolo mo lebakeng la dingwaga tse pedi ke go supa fa bodiredi jwa puso bo ntsha madio ka go isa ditirelo kwa Batswaneng ka mokgwa o mošwa ebile o le pharologanyo ba eteleditse pele jalo maitlamo a puso ya lefatshe leno la Botswana pego ka botlalo ka tlotlang Matlhabaphiri Setsha sa nomoro ya 35880 kwa kgotleng ya Losabanyana kwa Kanye se rola semmuso ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi e le ditso tsa puso eno jaaka lephata la merero tsa lefatshe le metsi le seselo go abela Batswana ditsha di le dikete di le lekgolo mosepele o simolotseng dingwaga tse pedi tse di hitileng o raletse dikgwetlho tse di harologaneng mme seo se ka sa ba kgoba marapo ka jaana maikaelelo a na tsepame mo go arabeng selelo sa Batswana sa letlhoko la lehatshe ka go diragatsa maitlamo a puso ka nne go a diploto di le 8,630 ka ngwaga hela go ra gore mokgolwe wa batho ba ile gore ba emetse diploto e ne so wela ntlase ne le o golang tsatsi le letsatsi ke a kgola bodiredi ba di-land board thata ke ba rolela hutse ka gore ya ka tona bona a boletse ba dirile e tiro e go tla go wela ha re leng teng hana go sa okediwa sepe se ke sone se supang gore ha re re a re tšhentšheng re ra jang mme gape se supa gore yone puso ya be e itshupa gore na le bokgoni ra tswa ka dithulaganyo tse dintšha tsa gore ra o hegosa yang di-base map ra tswa ka dithulaganyo le togamano tse dintšha gore ra go hegosa yang moalo o tseneletseng o bitswang gote layout ra tswa ka dithulaganyo tse dintšha le megopolo e mešwa ke batla go leboga motsega ra iso Tautona ke lebogela boeteledipele jwa gagwe le tebelopelo ya gagwe le thutuntsho le thuto ya gagwe Makgotla ka boditsha a le 12 le hatsa ka bophara a kgonne namane e tona ya tiro ka jana palo ya batho ba ba emetseng go bewa ditsha e hokotsegile ka selekanyo sa 60%. Dipalo di supa ha ka ngwaga wa 2019 palo ya bone ne heta 509,000 mme wetse tlase ka 206,736 mo nakong eno. Mo re thoteng ye ya Kanye ye re rumilwe mo go yone le re letsholo go na le waiting list ya 14,500 ngwaga tse tlhano tse di hitileng e phatlotswe ka bogare re setse ka sephatlo mme ba re maikaelelo ke gore malamboto a moteng a re pele ga theme ya bone e hela e be ba tshanyetse kana ba nasotse phaselenyana ye mme betso ke re ba lo sa bonang ditsha lo ska lo hela pelo mme lo tla bona
Megame le Semane yo dingwaga di 27 a re o itumeletse go ba nile lesego go nna mongwe wa batswana ba ba beetsweng ditsha. Ha puso e ntsha mananeo a re kana e re go apply ditsha or any other programs kana mananeo a behela a re tšhametšhamentle. Lehelo la bonno le botlhokwa mo botshelong jwa Motswana. Jalo go molemo go bona ditsholohetso di diragala go be go nna le sone sesupo. Tautela Masisi o nagapa a tlhalosa ha selo se sešwa se se tla bewang puso e tla netefatsa ha thulaganyo ya peo ya ditsha e le tlhabolotsweng ebile e inaakantse le diphetogo tsa nako eno. Tlotla Mmatlapaphiri, BTV News. Re ntse re le gone ka ko tona wa lephata la lefatshe le metsi Dr. Kefenza Mzunila a re lephata la gagwe le kgonne go aba ditsha tsa bonno di le 106,141 go fitlha mo nakong eno. A re seo se supa gore lephata le fetisitse selo se le neng le sebetswe ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi sa go abela baikopedi ditsha tsa bonno di le dikete tse di 100,000. Tona Dr. Mzunila o tsweletsa supa fa kgaolo ya ngwato e le yone e di gogang kwa pele ka palo ya ditsha ka jana e beile ditsha tse di fetang 25,000. Lizzie Class wa bega. Re gonne thomo e ne re enetswe ke Motegera Itshotautona re di abile ba palo batho ba census ba re boleletse gore kana se sa se gore go nna motho a le mongwe hela go nna le loapa kana tshika mme bontsi ja ditšha tsa rona go nna batho ba le babedi go tsena go bararo 2.8 me ke rialo go ra gore ha o ile ditsha kana ba bile ditse di le 100,000 o thusitse batswana ba le 280,000 gompieno tsasileno re tsama mo 106,141 mme re tsweletse re ta tswela hela go ithela re nna lwa taelo e ntšha ke Motegera Itshotautona ne go bua gante le gore ba kanye sabu ba bile ditse dintsi go ntse jalo ke a ba gola mme a se bona ba bile ditse dintsi mo Botswana gone ba lekile ba ile thata mme go na le ba leng gore ba ba gaisitse ba le gore ba beile kana ba tswa go pota kakwa ga selo se ne se beilwe ka selo se ne re se ba beetse ke ba Chobeland board bona ba ile 204% kana ba beile 204% ya selo se le gore ne re se ba beetse ba beile disa tsa bonno ka bontsi ka dipalo ke ngwato land board ka ba beile go eta 25,000 kana ngwato land board ke ne tona mme bone ba itikile ba beile ditsa di heta 25,000. Di kgantse re sa tswang go di amogela ke tse di reng ka go tsweledisa mowa o montle le bobelotlhomogi jalo tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlhotsa disitse borara mmidi morago ga go tlhokafala ga motsadi wa bone mme Rebecca Rammidi kgwedi eno e rogwa a sena go lwala jalo ka lobaka Moswime Marammidi ke mmagwe mothusa tona wa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae wa pele Re Kentse Rammidi fa go motsa borra Rammidi o ba rotloeditse go tshwaragana mo nakong eno e thata go tlisa kgomotso mo go botlhe Tlotla Mmatlapaphiri o na le teng. Moswime Rebecca Rammidi o bolokilwe ka Sontaga kgwedi eno ya rabongwe morago ga go kwagadiwa ke ditlhabi tsa bolwetse ka lobaka. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi mothusa tautona Reslam Batsogwane le baeteledipele bangwe ba puso ba lekodisitswe ha mme Rammidi yo nnile morutabana ka sebaka se se leele a na sa tsoge gotlhelele ka le bogodi le bone bo ne bo iteleketse. Mosaimogolo a lwapalo Rebecca ne le teachara mme e se teachara la gape a le ko BCW ina re ha mona mogolo a tlhokoala ngogola wena le mothusa tautona lwa nna lwa re tlhaeletsa lwa re gomotsa mme ebile gompieko ke ha modimo o fulagantse gore lo bone lo tshwere tiro mono mme lo bone go le botlhokwa gore lo hete ka rona go mo ke tlotla mo segopotsong sa batsadi ba rona. Tautona Masisi a re ba sego go bo ba godile le motsadi wa bone ka ba rutile go nna se ba leng sone a re seo se tshwanetse go tsisa kgomotso mo go bone. Ba le godisa hela ba le godise sentle ba le rutile
la gola la nna banna basadi la koma ga lona mme ba gola yana le bone la le bane ba le uthabing ba bona gore go tsana go hetoga ya ba na le seabe mo teng le masika a bone ka gore ne le ba imenokeng go le leboga gore le ra betse batsadi ba go nna yana le lentse le le teng a ba ikaba mongaka re lebogile thata re tlala ka boitumelo ha re bona lo le bagolo ba rona mme ebile ya re relela lo ne lo ra atamele lo re sutlhe dikeledi ra re se ke gore nonotsha mo botshelong ya rona re tla sala re ikaegile ka lona re itse gore re na le botsadi jo bo nonogileng ke lebogela gore bontši balaki ka gore ke letso ya motsadi e tona ke gore a hitlhwe ke bana ba gagwe jaanong ba ba hitlhile bana ba bone ba bone ko batsadi ba bone ba teng mme wena tautona le puso ya gago re go lebogela bobelontle jwa gago jo bo go isang gongwe le gongwe ko go kuiwa mo kgosi teng Tautona Masisi o na gape a rotloetsa ba lelapa le go tsweledisa tshwaragano le thuto e motsadi wa bone a ba godisitseng ka yone. Tlotla Mmatlhabaphiri, BTV News. Jaanong ga re thatoga bomme ba koporasi ya Mabolwe e nang le maloko a feta lekgolo le sephato ba re mohumagadi wa ga Tautona Meneo Masisi o ba tlodisitse dinoka di tletse ba supile seabe sa gagwe mo go kwadiseng koporasi eo go ba kopela dithuso kgotlatsolo ke monokeng e ba reng e ba butse matlho bomme bao ba jaanong ba dirang kgwebo ka ditswa moaneng ba re ba ne ba ithuta go itlhabolola ka kitso ya ditsatlholego tse di mo kgaolong ya bone ba ipopile ka ditlhopha Karabo Molosi o na ile go lekola tswelelopele kwa koporasing eo. Setlhare sa moana se na le kgogedi ka tebo ya matlho ka popego e hapegileng mo mafelong mangwe ke bojanala ka ibile se sireleditswe mme se bonala thata mo kgaolong ya bobirwa le fa banni ba na le dikitso tsa tlholego ka tiriso ya sone go tsweng go lowe go ntse go jalwa fela mo ganong mme seo se simolotse go fetoga ka matsapa a tserweng ke mohumagadi wa ga Tautona Meneo Masisi gore banni ba kwele dipoelo tse dintsi mo ditsatlholegong tse ba nang natso mo dikgaolong tsa bone. Morago ga ikgaratlhelo fa e sa le ngwaga wa 2019 go sena tswelelo pele bomme ba Mabolwe ba gorogetswe ke lesego ngogola fa mohumagadi wa ga Tautona Matsile a simolola go ba ema nokeng. I urge research institutions to support these community initiatives that center around use of indigenous resources, such as in this case, the baobab fruit. This could include offering the technical support that enables these enterprises to thrive, providing the beneficiaries economic benefits which will uplift their livelihoods and alleviate poverty. Of course, giving due regard to sustainability, so these indigenous resources are available for generations to come. Peo ya ijwetseng ga ya wela fatshe ka koporasi supa fa ntse tshwere ka natla. Erile ha re simolola tota ne re sena le seedi. Mme ebile ne re na le bothata ba gore ne re tsetse leruo. Re sena la hele kgomo motsadi le ena a batla re thusa le ele ene Tautona rona ba re ha dikgomo ya ka le gompieno gona ke dira nako ene ke tswa gone go masakeng go dikgomo. Erile motsadi wa rona mme Matsile mme Tautona a re tsaarisa go Zimbabwe go benchmark go gone go re hitheletse re bona gore tota ne re itse re rona ke tshwanelo ene le gore re tshwantse re dire re lebogela gore modimo re hitheletse gore mona kwa gompene be re le ka ha molao re na le stankana re se tshwere ka matsogo a rona re setse re tswa go bula di-account go morago leboga mona kwa gompene re setse re ha re ntse vote call e tsena re batla diwa ka tse kana re batla ding yana re setse re bona gore ra itsege ka baka la gore a re itsape. Ka thuso ya ga Matsile koporasi tla bona motšhini le go tlhomamisa tekanyetso boleng le maduo a botsogo go tswa mo dithotong tse di dirang.
Go somarela moana le go dirisa mananeo a puso ke mengwe megopolo e beilweng pele go tshegetsa isago ya koporasi le go tsamaelana le dipaka. Ke so se re ya letsa gore e tenne project e le gore yana malela ha tshela Botswana. Mme he yana malela ha tshela Botswana re batla bana ba rona ba ba ithara dithare le tsone re di jwala se ka ra khotela naga. Ba bana ba ngwana ba hetsa mo 5 plastic re ba tsere bana le rona. Gore re batla gore bosiweng ya rona ba go banana ba ba tsholetsa ba bangwe ba ba kotase wa itse re keng ke batla go ka lengwe le malatsi ke bone koporasi ya America done e go te dirilwe ka moana. Motlhala wa ditiro tsa ga Mohumagadi Matsile mo Mabolwe ke bontlha bongwe jwa metsaletsele ya ditiro tsa di dirang a sa ipone tsapa go ralala lefatshe leno ka maikaelelo a go tlhabolola matshelo ka ebile a filwe tlotla ya mampudi wa ditshwanelo tsa bomme le bana ba basetsana mo Afrika ke lekgotla la UNAIDS. Karabo Molusi, BTV News, Mabolwe. Leungolo la moana le kuelwa ka monate. Ga re tswelela le kalana la dipalopalo la Statistics Botswana le simolotse phuthego gompieno e maikelelo a yone e leng go anamisa diphitlhelelo semmuso le dipalo tsa batho le palo ya batho e dirilweng ka ngwaga wa 2022 fa bua go tshimolodisong eo modulasetulo wa lekgotla la lekalana leo Professor Gobopamang Letamo a re nngwe ya tse dipalo tse di supileng ke gore palo ya bana ba dingwaga tse di ka tlase ga botlhano ba ba tlhokafalang e wetse tlase fela thata sengwe sa ka ileng fa se supa gore puso ya lefatshe leno e tshwere ka thata go tlhokomela botsogo jwa bana. Terry Makgoeng wa bega. Fa e sale palo batho e dirwa ka kgwedi ya Moranang ngwaga wa 2022 lekalana la Statistics Botswana le ne la ntsha maduo mangwe ka motshaganong ngwaga o mme la tswelela ka go ntsha a mangwe mo tsamaong ya nako. Phuthego e jaanong e tla fa lekalana leo sebaka sa go ntsha maduo othe a feletseng. Nngwe ya tse di kailweng ke gore palo ya bana ba ba tlhokafalang e wetse tlase fela thata mme ebile dipalo di supa fa bontsi jwa batho mo lefatsheng leno le ba dingwaga tse di kwa tlase ga 35 ka jalo go tshwanetse ga dirwa mananeo a ba thabololang. Infant mortality rates declined from 43 to 20 deaths per 1,000 live births. Palo ya bana ba bannye ba ba tlhokafalang e wetse tlase go tswa mo ngwageng wa 2011 go ya kwa go 2022 se le ka ntlha ya maiteko a makalana a farologanyeng. Improvements in maternal and child health services and the concerted efforts to combat HIV that have enabled the country to achieve this remarkable success. Phuthego e simolodisa dipuisanyo tsa ba ba maleba tse di tla thusa mo go thameng ditsetana tse di tlhokegang tsa dithabololo. Population and housing census, which is undertaken every 10 years, is a cornerstone. Palo batho e dirwa morago ga dingwaga tse 10 ke yone konokono ya dithabololo ka jaana re kgona go ta ka ditsamaiso tse di ka dirwang go thabolola lefatshe leno. Informed decision making nationally and at community level, regionally and globally. Palo batho ya ngwaga wa 2022 e dirilwe ka tiriso ya maranyane sengwe se se tsamaelanang le maitamo a lefatshe leno a go inakanya le maranyane mme le ba lekgotla la UNFPA ba ne ba itumelela seo. The government of Botswana commissioned the first fully digitized census. One of the keys that Puso ya Botswana e dirile palo batho ka tiriso ya maranyane ka ngwaga wa 2022 e le la ntlha mme re batla go leboga lekalana la Statistics Botswana le puso ka seo. The government of Botswana because it was not an easy feat. Kwa phuthegong e ya malatsi a mabedi dintlha ka botalo ka dipalo tsa batho di ta anamisiwa mme seo se thusi mo go direng tse di maleba tse di amanang le dithabololo. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Bangwe ba bagwebi potlana mo toropokgolo Gaborone le tikologo ba supile keletso ya go atolosa dikgwebo tsa bone ka lenaneo la thuso ya madi la Chema Chema.
ba supile se mosong ono jaaka mookamedi wa lekala la Citizen Entrepreneurial Development Agency SEDA Rethabo Thamani ka tshwaragano le motshwarela mookamedi wa lekala la Local Enterprise Authority Re Godfrey Molefe ba ne ba dule letsholo go ya go buisana le dikgwebo potlana tseo go ikwadisetsa lenaneo la tšhema Motjadi Mokibelo. Mohama wa dikgwebo tse dipatana o na le seabe se segolo mo itshwanelong tsa mahatshe mme mo gaborone mohama o ke seikokotelo sa mahelo mangwe a lenaneo le la tšhema le lemoga seabe sa mohama o mo itsholelong ya lehatshe leno ka tsatsi le boeteledipele jwa makalanaro le boikarabelo jwa go tsamaisa lenaneo la tšhema ba ne ba tswa letsholo go ikopanya le bagwebi ba ba botana mme ba itebagantse le mahelo a Basrank, Gaborone West, BBS Market le Mogoditshane go buisana ga mmogo le go bona dikgwebo tsa bone. Re na le ba Lea ke lenana le monwana Sida le Lea ba register go Lea ba apply mo Sida e be rona re tsamara go officing ra go ba filela re tsenya mo computereng e be re communicate le bona ka melaetsa kana ka mogala gore bana ba ka tla go sayana ha ba atlegile. So se sengwe gape se re se lemogileng ke gone gore ha ba kgone go tlogela ba training so re ipoleletse gore ga re tswaga ra go seka gone gore re ka tla re ba rutuntsha ka tsela e ntseng ya re na le ba Lea ya ka bitso re rena ke lena le monwana. Bangwe ba bagwebi ba na le dingwaga ba tsamaisa dikgwebo tsa bone mme lenaneo la tšhema le ba ha sebaka sa go godisa dikgwebo tsa bone. Ke bone go le male ba gore ke tabogela go lona ga le ke go tsamaya di a tšhema gore ke kgone go ka stock ya ka go bona gore ofisi ya ka ga ena la ile stock wa gona la ile se so ke bone gore male ba gore ke tabogela ke go tsamaya. Se batla go gore go boya me o le nna ke kgone gore mo ke bulele ne company le gore go ane ke kgone ke tsena mo madirelo ma matona gore go ba me ke kgone go tsena mo madirelong na matona la go go se go se ba ke tsena mo teng ke ba nele go ke atolosa ke the quantity, yes, and also trying to move out of Gaborone. Boeteledipele bone ba sedimosa dintlha dingwe tse bontsi bo sa di tlhaloganyeng ka lenaneo la tšhema yaanong ba se ka ba utlwa ope a ba lomeletsa a ba rare motho wa gapela motho go ya toronkong mme re a itse gore ba bangwe ba ba rekisang madi a turang go ta rona ditori tseo tsa bone di ba dirageletse mme e seng go tšhema go ya ka balekalana la SEDA go hitha mo nakong eno madi a heta 11 million pula a setse a adimilwe dikgwebo dingwe ka lenaneo la tšhema mme Re Thamani o tsweletse ka go rotloetsa bagwebi ba ba botana go tsenya boikopedi jwa lenaneo le gore ba godise dikgwebo tsa bone ka tsela e di ka thusang go godisa itshwanelo ya lehatshe leno. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Me wetso hale gona o tsuban se gona sa ditshwantsho di khanke tsa Botswana Television phirimaneng ya tsatsi la bobedi ha ra kogela kwa go tsa mafatshe ya sele. Ofisi ya Katautona kwa Malawi e phaketse e rurufaditse fa sefofane se se neng se pegile mothusa Tautona Dr. Saulos Chilima le ba bangwe ba fera bongwe se fitlhetswe se phatlakane mme botlhe ba baneng ba le moteng ba tlhokafetse. Sefofane seo sa sesole sa Malawi se nyeletse maabane mo mosong jaaka se ne se role bagolwane bao go ya phitlhong ya tona wa pele wa lefatshe leo morago ga gore se tlhoke go goroga ko se neng se tshwanetse go ya teng ebile se sa bonwe mo maranyaneng ba dithuso tsa potlako ba ile ba lala ba thinkgetse ka maiteko a go leka go batla kwa se ka tswang se timeletse teng mme masalela a sefofane seo a fitlhetswe mo sekgweng sa Chikagawa se se tletseng dithaba bobe. Tautona wa lefatshe leo Dr. Lazarus Chakwera o rometse molaetsa wa matshediso kwa go bao le malapa a bao ba ba amegileng. Re boela monogae. Tiro ya go simolodisa thulaganyo ya Civil Military Cooperation Plan CIMIC ya go tla go ruta le go tsibosa merafe e nna mo melelwaneng ya mafatshe a Botswana le Namibia ka dikgwetlho ka tse sesole tsa mafatshe a mabedi ao a kopanang natso mo tirong ya bone ya go tlhokomela melelwane e phaketse e rotswa semmuso ke tona wa itshireletso Re Kagiso Mmusi mosong ono wa kgaolong ya Chobe kwa Kasane. Se se tla jaana mafatshe a Botswana le Namibia tlhakanetse molelwane wa sekgele sa dikilomitara di le 1500 o humileng diphologolo le makgabisanaga mme seo se ba baya mo botlhabetsing ka borukutlhi jwa go gweba ka diphologolo
e se ka fa molaong bo keketse bobe mo mafelong ao. Ke a leboga Eole wa Bega. Mahatshe a Botswana le Namibia a tswa kgakala a na le tirisano mmogo e tiileng mo mehameng e harologaneng go akarediwa tsa itshireletso. Lengwe la mananeo a mahatshe a e le la Civil Military Cooperation Plan le mo go lone masole a mahatshe o mabedi a dirang mmogo go sireletsa dithatholego segolobogolo mo kgaolong ya Khaza mme ba dira mmogo go tsibusa setšhaba ka dikgang tsa bogodu jwa diphologolo ga mmogo le go gweba ka diphologolo e se ka fa molaong. The government of Botswana under the able leadership of His Excellency Dr. Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi recognizes that true security and development go hand in hand. Therefore, we have to identify and agree on outreach projects aimed at improving the livelihoods of our border communities. Lehatshe la Botswana ka hata sa ga boeteledipele jwa ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le lemoga fa itshireletso le dithabololo di tsamaya mmogo. Ke ka mo re tshwanetseng rata ka ditsela tsa go thabolola matshelo a batho ba rona ba ba nnang mo melolwaneng. Maiteko a rona a tshwanetse a itebaganye le go tshwaragana le Benghae mo go somarileng dithatholego. Mahelo a Chwabeleng Gami ke bonthabongwe tsa kgaolo ya Khaza, Kavango Zambezi Transfrontier Conservation Area e humileng meamuso ya tholego. And resources to promote sustainable practices. Let me highlight that the Chobe and Gami areas are part of the Kavango Zambezi Khaza Transfrontier Conservation Area, one of the largest areas in the world. This unique region is a testament to our commitment to cross-border conservation and sustainable development. Batho ba ba nnang gaufi le melolwane ya mahatshe a ba itsitsa thata ka dithatholego tse di mo kgaolong eo. Ka jalo go le botlhokwa gore ba sedimosetswe ka dikgang tse di amang ditirisano tsa mahatshe o mabedi. We agree with the chiefs of our two defense forces that for us to be able to arrest and contain the situation, our community living along the border must... Masole a mahatshe ka bobedi a dumalane gore seemo se laolesege ke gore merahi e nna mo melolwaneng e nne le seabe mo go thuseng go laola borukhuthi mo melolwaneng ya mahatshe a rona ka gore seabe sa bone se botlhokwa fela thata. Ke a kgola maiteko a masole a mahatshe ka bobedi go ta ka lenaneo le le tseleng go itebaganya magareng ga tse dingwe le kgothang ya batho le diphologolo ko metseng e mo melolwaneng ga mmogo le maiteko a go thulantsha dithogo go ta ka ditharabololo tsa dikgwetlho tse di fitlhelwang mo mahelong ao. Borders together for common solutions and progress. Masole a mahatshe a Botswana le Namibia ba tla tswa letsholo go rutuntsha setšhaba ka dikgang di akaretsa borukhuthi jwa go tudisa dithoto e se ka fa molaong, go gweba ka diphologolo e se ka fa molaong, bogodu jwa leruo ga mmogo le kgothang ya batho le diphologolo. Kgwedi ya Phukwi e le malatsi a hera bongwe go ya go tsana e le 12 fa letsholo la bobedi le tla nna ka kgwedi ya Phatwe monongwaga. Ke a leboga Eole, BTV News, Kasane. Re boela mo toropokgolo Gaborone makaseterata yo mogolwane wa kgotla ditsheko ya Broadhurst mme Onkarabile Mokone wa tlholetse mosekisi wa mme Veronica Kgopolelo dingwaga tse pedi mo kgolegelong morago ga gore a lebisiwe melato e le mmene ya go itlhokomolosa tlhokomelo ya bana ba gagwe. Mme ga dikgang wa Botswana Television o nkutule Thamage wa Bega. Mosekisi wa Veronica Kgopolelo wa dingwaga tsa 33 o na lebiswe melato e le mene e diragatseng ka ngwaga 2020 le 2021 go kgaolong ya extension 16 mono Gaborone ya go tlhokomolosa tlhokomelo ya bana ba gagwe ka go sa batle go ba tlamela ka dijo tsa botsogo diaparo gareng ga tse dingwe. Mosekisi wa o na lebiswe molato gape wa go phuaganya bana mo tlhokomelong ya motho o sele yo se motsadi wa bone le go sa supeng kgatlhego epe go ba tlhokomela. Fa a tlholela mosekisi wa Kgopolelo dingwaga di le pedi mo kgolegelong, Makaseterata Mokone o tlhalositse fa molato o Veronica a o lebisitsweng o le motona ka jaana a ne a itse sentle gore go itlhokomolosa tlhokomelo ya bana ba gagwe ba dingwaga tse di kwa tlase ga 12 ke go tsugula ditshwanelo tsa bone.
Makastrata a re tsetla section 56 1 e patagantswe le subsection 2 A B le C go ya ka molao wa tshireletso ya bana cap 2804 e papametse ebile kgatlhanong le go gatakiwa ga ditshwanelo tsa bana a re Veronica o ne a dira molato o ka go tlhokomolosa seo. Makastrata Mokone a re go maleba gore Veronica a tlholela dingwaga go kiba mo kgolegelong ka e tla nna segakolodi sa go lemoga botlhokwa jwa go tsaya boikarabelo jwa go tlhokomela bana le tsotlhe tse ba di solofetseng mo motsading wa bone. O Nkutlile Thamage, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. Re tswela le kgang eo ya ko kgotla ya ditsheko mme mosekisi wa puso mme seeletso o okeditse mo tshekong e mo go yone Rre Samuel Selolwane wa dingwaga tse 59 yo go belelwang a thubeditse ngwana wa dingwaga di le 13 kwa motseng wa Odi. O tlhaloseditse makastrata ba kgotla ya ditsheko ya Broadest mme go ratile Moremi Ramakoloi fa maboipelego yo neng a dira ditshekatsheko mo ngwaneng wa mosetsana yo thubeditsweng a kgonne go ntsha pego ya maduo a ditshekatsheko tseo. Mme o okeditse a re baletse ba roletse lekgotla pego eo mme ba jaanong ba mo seemong sa go ka amogana pego eo le mosekisi wa Rre Samuel Selolwane le mmueledi wa gagwe. Makastrata Ramakoloi o ne a tlosolosa tsheko eo go tsena gape kgwedi eno e le 25 ko kgotla e tla balelwang maduo a pego eo ya ga Mabui. Ra tswelela mogolwane kwa lephateng la banana bo metshameko le ngwao kwa Maung mme thapelo di sang o rotloeditse banana ba ba diragatsi go tsaya tsia mananeo a puso a anamisang madi go godisa le go tlhabolola mekgatlho ya bone ya bodiragatsi. O buile se kwa dikgaisanong tsa makgaolakgang a comedy kgotsa metlae le drama metshameko tsa kgaolo ya Ngabe tse di neng di sologetswe ke bannei ba kgaolo eo kwa sekolong sa Sedie kwa Mtšing kwa Maung kwa mafelo a beke. Mareta Kaisara ka pego. Banana ba rotloediwa go dirisa ditalente tsa bone go thabolola matshelo a bone go ithamela ditiro le go itirela letseno. Lephata la Banana Bong metshameko le ngwao le lone la golelwa go rulaganya dikgaisano tse di ribololang talente. So na le bokgoni mo sone o tshele ka sone. Ba bangwe ba na le bokgoni mo mapelo, ba bangwe ba na le bokgoni mo mopelo, ba bangwe ba na le bokgoni mo bodiragatsi jaaka re thotse gone ya. We are creating a platform, as I said, to showcase our culture. Not only to showcase it, but to safeguard it as well. Keeping awareness, creating job opportunities, no matter what we eradicate the poverty. So then you put the down payment, how we know, Re Richard Kayo fentseng karolo ya comedy ka dintlha di le 74 ga mmogo le Bachobe Arts ba ba fentseng kwa metshamekong ya drama ka dintlha di le 88 points. Re ke a leboga tsheko ba bo batetse boitumelo. Ba gothile banana ba ba eletsang go nna badiragatsi mo isagong go nna pelotelele le go sainela mo loetong la bodiragatsi. So today I think the reason I won, everything that I practiced ke se performile le go heta and then ebe ke o ketsa and then mo ke go keditseng go mpereketse go heta selekanyo because as a comedian sometimes on a lead joke tsele tse di tsang o di lathela ko thoko fila gore ga ikakatsi. But on this day I added a certain joke and then this is a production that we want to see a turnaround in Arts Council, a turnaround in MyTech, because it's a content that we want to feed in to all this maphata government. And how can we turn around the business people, the radio, the magazines, all the platforms in order to improve performing arts. Maemo a bobedi mo legatong la drama a ne a tsewa ke Ratile Theatre go tswa Kavango ka dintlha tse 51, se setso morago ke ba Arise and Shine go tswa Maung ka dintlha tse 50. Mo dikgaisanong tsa comedy, maemo a bobedi a tserwe ke Boniface Phetolo wa Seronga ka 70%, Alongwa Serota ke Monana go tswa Maung e bong Elijah ga wa kanyetswe ka ntha tse 56. Mareta Kaisara, BTV News, Maung. Tswela le dikgang tsa ditswerere bodiragatsi
mogolwane wa Botswana National Arts Council re tshireletso modikwa re bodiragatsi bona le bokgoni jwa go tsosolosa le go godisa itsholelo ya lefatshe ka jalo a re botlhokana le go babalelwa go rotloediwa gore botle bo akolwe ke dikokomane ka go tlhatlhamana ga tsone o buile seo ka mafelo a beke jaaka dikhwaere tsa kgaolo ya bophirima Western Region di ne di kopane di iteisana borathana kwa motseng wa Kang pego ka Neo Modungwa. Bodiragatsi bo kaiwa fa bona le seabe mo go rotloetseng thuto ebile bo kopanya batho bo ba thusa gore ba tlhaloganye dingwao tsa bone ka go farologana bo kaiwa fa gape bo rotloetsa go ikaga le mowa wa tirisano mmogo. Study that was done by BIDPA and SIPA. Dipatlisiso di supa fa bodiragatsi bo godisa itsholelo ka di% 5.4 ka jalo re le Arts Council re batla go dira go feta moo bodiragatsi bo ka tlhawa this percentage go godimo ra itse gore le Batswana re gona le kganya unemployment. Now, government also arts can be one other category that can actually influence and contribute to employment creation and also economic activity. And we need to do the program with a commercial eye, such that the economic potential of the creatives. How the value chain gona lo promoter yani ke maikelo rona last council gore di value chain tsonetse di godisiwe di nonosiwe gore di nne le impact e ukwala mo economy. Bodiragatsi ke selo se se mosola thata ebile se ka thusa go ka bakanya le go godisa itsholelo ya rona. Ha ke lebeletse gompieno jana batho bone ba tsileng mo letsatsing le la gompieno ebile ke lebeletse bone gape ba tsileng gompieno ba rekisang ke gone mo go teng gone go ka bakanya itsholelo. Kgosi Basadi Seipone o lebogetse gore dikgaisano tse di bodine di tshwere mo motseng wa gagwe. Gape dikhwaere gore di teng mo Kang ke nnete ya rona e sa wa thing ha ne re bua sekgowa. Dikhwaere mo Kang ke tsa bogologolo di tsa bogologolo a go te di big sisters go twa rona ka kwano re computer le kgateng hela re babedi ke sone se bona dikhwaere di kwano gantsintsi ba khata ba ta ka December. Ditlhopha di le 12 di ne di phadisanya mme sa Young Dangerous Choir go tswa mo Kang sa ikgapela maemo a ntlha sa lengwa serutwa ke sa Maleka go tswa ko Humhukwe fa sa tsoga Maroko go tswa ko Maubelo se tsere maemo a boraro. Young Dangerous Choir ba tla emela kgaolo kwa makgaolakganyeng a National Arts Competitions kgwedi e tlang. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Wetso ka molotsana o re kgabaganyetsa kwa khutlaneng sa tsa metshameko ka Morare Thato Khosimore. Morare dumela le teng re telo kae wai ke utlwa zebra se gore e tswa pintse Somalia erra lo ne ikintse le sa dinale ke dumela gore ka tswa pinya Somalia le tse pholo tse ditola le tsone ta itebaganya le tsone go batla jang erra thank you. Matlametlo a modisa ke go di gorosa ke bidwa Thato Khosimore ke gorosa jalo tsa metshameko tsa Botswana Tonight mo Tswetso Madume pego e kwa setlhoeng botsamaisi ba dileke tsa First Division ba re ba itumeletse ka fa paka ya 2023-2024 e tsamaile ka teng ka jana e supile kgolo ebile ba solofetsa tse dikgolo mo pakeng e tlang dileke tseo di tsele bokutlong ka mafelo a beke ka motshameko wa tikologo ya bobedi wa ditlhopha tsa motlakase Power Dynamos le Union Flamingo Santos wa go tswamang go tsena mang kwa Phalape o fentsweng ke setlhopha sa Union Flamingo Santos go boela gape kwa leking ya Botswana Premier go bona one sehedi. Pakangwe le nngwe ligi ya First Division ya Borwa e pega ditlhopha di le pedi kwa liking ya Botswana Premier selo se se kaileng fa se supa fa ditlhopha tsa mo Borwa di bereka ka natla ebile phadisano e le e mashetla. Ke tsaka le ka tsa mele sentra ja ka ntse re le ditsele ka ntse re ipakantse ka teng re le committee ya First Division South ke tsaka we are pretty much happy with the outcome ja ka ntse re bua le maloba ka di one ga re le kwa Gaborone le ra supela ntlha gone gore rona mo garna mo First Division South it's a norm for us to make sure re promote the team tse pedi ja ka ga le tlwaelo even the last time ga re promote
I think we recall last time I had a promoter Santos mo Palapeka go lebelela ko yeah, we did the same things the promoter, Santos against Motakas, the very same team in Motakas. So I think in all we are pretty much happy, and this means a lot to our clubs because that would somewhat mean when number 10 gets saved. That is the setting now. Fortunately for them, it would mean they wouldn't be going down to the regional structures. E re lefa ditlhopha tsa liki ya bokoni di babalelwa ke go ana magatsone mo go di pateletsang go dirisa madi a mantsi go leba kwa metshamekong tsotlhe di tsamaile ka thelelo. We didn't have much in our season, except that our league is so much broad. Despite that, all our games were played as featured. We went to Rothakola whenever and by there's a pale even though it was so diverse. Yes. Barati le balatedi ba diliki tseo ba solofeditse tse dikgolo mo pakeng e ntšha ya 2024-2025. You have seen this past season. We have had a very exciting league. So it's like considering we have got about 2 teams promoted from Premier League. We are looking forward to seeing teams in the region. So we are looking ahead to that. Let's go to Western Bloc. So really, we can't wait to start our league. We'll make it our league. We'll advertise our leagues. We'll talk to them. Every time you talk about the teams that League ya First Division ya Borwa e fentswe ke setlhopha sa Young Stars go tswa ka toropong ya Ditemane ya Jwaneng se patiwa ke sa Union Flamingo Santos se se fentseng sa Motlakase Power Dynamos kwa metshamekong ya go tswa mang go tsena mang ka mafelo a beke ka dinno tse 4 kgatlhanong go tse 3 ka thogo ya di-penalty go iponela thekete kwa leaking ya Botswana Premier. Bomampudi ba bokone bo gapilwe ke setlhopha sa Chadive FC mo motshamekong wa bofelo wa paka ya 2023-2024 wa league eo. Go bana Netsehedi, PTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight le tsela ya go rutuntsha motshameko wa basketball go tswa kwa moding sekolo sa Maru a Pula se ne se reditse kgaisanyo ya ngwaga le ngwaga ya lenaneo la re ba bona ham ya basimane le basetsana ba dingwaga tsa under 12, under 14 le under 16 mono Gaborone ka mafelo a beke. Mono mogolo wa kgaisanyo eo e neng e tshwarwa le kgetho la borataro e ne le go tlhatlhelela bana ka dikitso tsa motshameko o go ba tlhokoletsa go phadisana go dikgaisanyong tse dikgolo ba Melekoma. Mookamedi wa tsa setegeniki kwa lekgotleng la Botswana Basketball Association, Shalosh Matsetse, o tlhalositse fa mo dingwageng tse di fetileng lenaneo la re ba bonaga le thusitse go ribolola talente ya bana mo metshamekong ga mmogo le go betla tsela ya matshelo a bone ka kakaretso. Firstly, it's about our strategic plan, which is maikemisetso a rona ke go tlhabolola le go godisa batshameki le bakatisi. Re na ra lemoga ga re na le dikolo tse dintsi tse di rutantshang metshameko mme ka re sena metshameko mo dikolong re na ra bona go le maleba gore re dire kgaisano e gore re e dirise jaaka lenaneo la go tlhabolola batshameki. Tlhabololo ya motho go agisana le ba bangwe e simolola ka go ruta bana go tshameka mmogo le go aga botsalano ba sa le banana. That's what we aim to do. Bommantswitswidi ba pele ba motshameko o ba gateletse botlhokwa jwa bana le seabe ka go farologana mo go rotloetseng le go tsaya karolo mo go ageng dinaletsana tsa popota tsa metshameko tsa kamoso. Sports in itself can actually builds communities and people. Metshameko e aga setšhaba le batho go ikopanya le dimorafe go thusa go tlhaloganya mathata a batho ba tshelang le one. Go tlhabolola motshameko ko moding go botlhokwa thata. Mme re le bagolo ba basketball le metshameko yotlhe re tshwanetse go nna re ikgolagantse le banne ba mafelo a re nnang mo go one gore ba rotloetse metshameko. To be able to support the sports that we love. Mokatisi wa lenaneo la re ba bonaga a re metshameko e na le seabe se segolo mo kgolong ya banana. The more we host these tournaments, the more exposure and experience they'll get out of it in preparation for national team. Go tshegetsa dikgaisano tsa mohuta o go thusa go oketsa dikitso tsa bone le go ipaakanyetsa setlhopha sa setšhaba le metshameko e mengwe e ba ka batlang go e tshameka. Ko lebaleng re ruta ngwana metlhala yotlhe ya go tshameka gore o ka dira eng o ka se dire eng
mme re dira se ka thuso ya bakatisi gore bana ba gole ba itse gore go letlelelwa eng ga go letlelelwe eng. Understand this, they'll grow up knowing that, okay, this is allowed and this is not allowed in basketball. Banana ba tlhalositse jaana ka lenaneo le. I've benefited a lot because now... Ke ithutile go le gontsi thata ka gore re tshameka le batho ba ba dikgoka thata, mme le nna jaanong ke na le mašetla ao. Go dirile gore ke nne botoka thata go heta balekane ba me. Ke dingwaga tse 16, mme ebile ke itumelela gore ke tshameka le balekane ba me. Kgaisano eo ya borataro ya re ba bonaga e ne engwe kile bana go feta 250. E tsenwe gape ke ba lekgotla la Botswana National Sports Commission, Botswana Basketball Association le barotloetsi ba re ba bonaga Debswana. Bamilekoma, BTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong moeteledipele wa tlhabololo motshameko wa tennis wa lefatshe la Norway Runar Tandem a re go botlhokwa gore batho botlhe ba akarediwe mo metshamekong go sa kgathalesege bokgoni jwa bone. Bamilekoma wa tswelela. Actanda o tlhalositse fa go santse go na le dikgwetlho tse dintsi segolobogolo ka mafelo a bana le bogole ba tshamekelang kwa go one, dipalamo le dikolotsana tsa bana le bogole. So for us, the athletes need to be in the center, whether they are able-bodied or... Dikeletso tsa batshameki di tshwanetse go bewa kwa pele go sa kgathalesege bokgoni jwa bone. Go santse go na dikgwetlho tse dintsi segolobogolo kwa mafelong a bana le bogole ba tshamekelang kwa go one ga mmogo le dipalamo. There are some areas that probably are need to be for improvement. Mogolwane wa tlhabololo metshameko ka lekgotleng la International Tennis Federation mo borwa jwa Africa, Tapiwa Masunga, o gateletse botlhokwa jwa go nna le ditsompelo tse di maleba go netefatsa tswelelo le kgatelopele ya batshameki ba tennis ba ba dirisang dikoloi tsa bana le bogole. Mo godimo ga moo, ditshekatsheko tseo di ne di itebagantse le go netefatsa gore madi a dirisiwa ka tshwanelo le gore bakatisi ba setse morago ditsetlana tsa ITF jaaka maikaelelo e le go thaya motheo o popota wa metshameko wa tennis wa bana le bogolo mono gae. There's definitely a need to establish a proper go botlhokwa go nna le ditsompelo tse di maleba go netefatsa tswelelo pele ya batshameki le bakatisi gore ba seka ba ema gologolo gongwe. Bakatisi ba tshwanetse go nna le dithuto tse di tshwanetseng. Going to the next level, but to be able to continue to refresh themselves. Batsadi ba batshameki ba tennis ya bana le bogole ba ne ba sedimosetswa go le gontsi ka motshameko o le gore ba ka tswelela ba rotloetsa bana ba bone jang mo go one. Mosadi ke mosapota gore ha re bidiwa kwano go torete kwano le nna ke batla gore tota a takwano ha nne ke na le dithata tsa gore nne re weekend ke be ke mo isela ke mo itisetsa kwano ata go tshameka ke se sengwe gore ke a se tlhoka gore ke dire jalo gore nako le ka bale mo mabaleng. Mokatisi wa motshameko wa tennis wa bana le bogole Kagiso ke Lebile o tlhalositse ka dikgwetlho tse ba kopanang le tsone mo go godiseng motshameko o. Bontsi ya bone bangwe ha ba takwano they can come on their own so ba tele di-caretaker bangwe like we have one boy who's diabetic so ba swantse go ntse o make sure gore o jele ka nako and all those things. Coach re nna re bontsi jana go the most difficult thing to do is to have to undo bad technique. So once ngwana kana introduced to bad technique or because of lack of assistance and guidance ba ne ba hela ba develop the techniques tse dingwe and then somehow they feel what it works. Go ba ntse ba bonse gore no go nna dingalo. Loeto la baitsana be ba ITF le ba Norwegian Paralympic ke kgato e botlhokwa mo tlhabololong ya motshameko wa tennis wa bana le bogole mono gae gore ba tswelele ba gola mo go one ba sena dikgoreletsi dipe. Bamilekoma, BTV Sport, Gaborone. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa Botswana Tonight bosigong jono tla ke busetsa go Benson Phutego a ga go le dintlhakgolo tsa dikgang tsa nako ya bosupa. Benson ke tankele morare tse di go batla kana go e khutshwanya re se mo dikganye motho a ja no mosukujana kana mosukudi wa ke re ithuthatse we tsoka tselenteng yalo mme re pele re ire yalo ke go gakola ditlhogo tsa primaneng ya kajeko. Tona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlhotsa rotsa semmuso se tsha sa bonno sa bo 100,000 kwa kanyega maila bobela. Bomme ba koporasi ya Mabolo ba kgola mohumagadi wa ga Tona Meneo Masisi go bo a ba thusitse go tlhabolola koporasi ya bone.
sekolo sa maru a pula monotoropokgolo Gaborone se tshegetsa kgaisano ya re ba bona ha ya motshameko wa basketball. Wetsone le kalo ga dia fela nako ke yone e mabifi ka go rialo ra go hela go ba tepolo api go utlwa ka maemo a bosa mme wetse go tsididi a re tšhetše wetso mme a re tšhetša rapare go tsididi khudu ya mariga itse ke Mei. Betso madume nka mogala ka seemo sa loapostisediwa ke Mpho Ishadar mme a re simole ka go lebela tshwantsho sa loapi se supa fa go santse go bonala dibata tsa maru mo dikgaolong tse di mo borwa ja lefatshe leno mo mafelo a mangwe gone go santse go apogile mo tsatsi la ka moso gone re soletse re go ipona tse dibata tsa maru mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ko nteng ga kgaolo ya Tšhobe ko e le re soletse re bo go apogile mo maphakeleng gone re soletse re go ikutlwa tse go le tsididi ko dikgaolong tsa gantsi Kgalagadi borwa bothaba Kgatleng Kwene le Gare le Bokone bothaba ja selekano sa bobedi go eng kwa bosupa fa kong habe le Tšhobe gone re soletse re go ikutlwa tse go le mololo wa selekano sa bofera bobedi go eng kwa lesome mo tshokologong gone re soletse re go ikutlwa tse go le tsididi ko dikgaolong tsa borwa bothaba Kgatleng le Kwene ya selekano sa 20 ko Jwaneng Gaborone le Olifantsdrift 20 le Motsoko le Phepele ko Good Hope fa mafelo a mangwe gone re soletse re go ikutlwa tse go le mololo wa selekano sa 22 go eng kwa 25 mme fa re lebelela ditoropo dingwe tse di mo borwa jwa Aforika re soletse re kgonagalo ya pula ko Cape Town fa ko Upington Port Elizabeth Johannesburg le Manzini gone re soletse re bo go apogile ko Maseri gone re soletse re go ipana tse dibata tsa maru re soletse re go thibe ka bonthabongwe ko Antananarivo kgonagalo ya pula ko Beira dibata tsa maru ko Lusaka fa ko Harare le Windhoek gone re soletse re go bo go apogile re soletse re go thibe ka bonthabongwe ko Luanda le Blantyre fa ko Dar es Salaam le Kinshasa gone re soletse re bo go apogile ke sone seo seemo sa loapi a ene boroko. Well, you're live with Botswana Tonight here on BTV, and thank you for staying with us. Ethiopian Airlines has commenced its triangular route connecting Addis Ababa, Ndola, Zambia, and Maung, Botswana. Speaking during the official launch of the Ethiopian Airline route to Maung, the Assistant Minister